Botsotlhe mo dumeko ga ya mogala dikgang tsa Botswana Television tse di gasiwang ka tlhamalalo go tswa toropong kgolo ga borone nna ke bidiwa Kaelo sa bone mme ke na le Patricia Chobonyane mo go tsa puo ya diatla ga mmogo le Ntebogang Sebetlela mo go tsa metshameko ko ditlhogong tsa rona Tautona Masisi a ikanisa maloko a mašwa a komiti e fang IEC bogakolodi. Fa lefatshe la Botswana la Estonia le nonotsha botsalano. Fa mo go tsa metshameko wa moeteledipele wa BFA yo mošwa a lebane ke tiro ya go tlhabolola kgwele ya dinao. Dumelang, Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o phaketse a ikanisitse maloko a khuduthamaga ya lekgotla le le tsamaisang ditlhopho mo ga borone mme seo se tla ba letla go ka simolola tiro ya bone. Tiro ya khuduthamaga eo ke go fa ofisi e tsamaisang ditlhopho ya IEC bogakolodi go tlhomamisa gore ditlhopho di tsamaisiwa sentle le go netefatsa fa puso ya batho ka batho e diragadiwa. Maloko a tlhomilwe ke lekgotla la baatlhodi kgwedi eno e simologa. Maloko a matlhano ao ke Rre Kennedy Piet, Rre Maotwanong Sebina, Rre Uyapo Ndadi, Mme Elizabeth Masire ga mmogo le Mme Wame Tanke. Tautona Masisi o ba eteleditse katlego mo tirong ya bone e ntšha. The Commission is responsible for A, the conduct and supervision of elections of the elected members of the National Assembly and members of a local authority and conduct of a referendum. B, giving instructions and directions to the Secretary of the Commission appointed under Section 66 in regard to the exercise of his or her functions under the electoral law prescribed by an Act of Parliament. C, ensuring that elections are conducted efficiently, properly, freely, and fairly. And D, performing such other functions as may be prescribed by an Act of Parliament. Good luck. Mafatshe a Botswana le Estonia ba ikaelela go nonotsha ditiriso mo go megameng e harologaneng e akaretsa merero ya sepolotiki, itsholelo, mehama ya tsa madi, maranyane ga mmogo le thuto. Dipuisanyo tse di tetetsweng pele ke maphata a tsa mafatshe a sele mafatshe mabedi di simologile mo ga borone mosong ono. Motshwarela mokwaledi wa lephata la mafatshe a sele Rre Clifford Maribe a re go botlhokwa gore mafatshe mabedi a sekaseke kgatelopele ya tumelano tse di setseng di dirilwe. A re go diragatsa tumelano gareng ga bobedi jo bo botlhokwa ka go tlisa tharabololo tsa dingwe tse dikgwetlho tse di amang batho ba one. Dipuisanyo tse di tla jaana morago ga loeto la ga Tautona wa lefatshe leo la Estonia Rre Ala Karis mo Botswana. It is imperative that we seize this opportunity to assess our progress on commitment made in our previous discussions. We must also be diligent in identifying any challenges that may impede our progress and address them head-on. This forum should inspire us to explore new avenues for cooperation, ensuring that our partnership remains dynamic and responsive to the evolving global landscape. Co-Chair, I would like to take this moment to acknowledge the significant advancements we are making towards the finalizing the double taxation avoidance agreement between Botswana and Estonia. I'm happy to note that arrangements have been finalized to have this landmark agreement signed during the upcoming session of the UN General Assembly in New York next week. Excellency already mentioned the double taxation agreement. I think that's a very, very good move, and I hope that the foreign ministers will sign it in the coming weeks in New York. So the companies of our countries, of our both countries, would also have a better environment for accessing each other's markets.
I also hope that we will have some time to discuss the global and regional challenges that you also already mentioned. This is no surprise that Estonia currently sees the global developments and all its foreign policy through the prism of the Russian aggression in Ukraine that is so close to us and so existential for us. And we would like to explain our views on that war and what it has brought along for Estonia. Ratropo wa Gaborone Re Austin Abraham a re puso ya lefatshe leno e kgonne go dira ditlhabololo di le mmalwa tse di amang itshwelelo le mafatshe a batho mo dingwageng tse 5 tse di fetileng. A re puso e dirile seo ka mananeo a tshwana le botšhema-tšhema go gokela maranyane a internet a smart boards le la ipelegeng le le tlhabolotsweng. Re Abraham o buile seo kwa bokopanong jwa bofelo jwa makhanselara mono Gaborone go rata Moranyane. Jaaka dipaakanyo tsa ditlhopho tsa setšhaba tsa monongwaga di tsweletse, khansele ya Gaborone e tsere nako go lemoga dikatlego tse puso e di kgonneng mo maitekong a go tokafatsa matshelo a batho le go godisa itsholelo ya Botswana. Ratoropo a Gaborone Re Abraham a re mananeo a tlhamile ditiro e bile a tlhabolotse itsholelo ya lefatshe leno. Efforts that contributed to the socio-economic development of our communities during the planned period. Some of the achievements include the simplification of legislation and administration reforms that has improved the business environment for ease of doing business. Go nnile le maiteko a bonalang mo go tlhabololeng matshelo a batho mo dingwageng tse 5 tse di fetileng. Dingwe tsa maiteko ao di akaretsa go tlhofofadiwa ga melao e tlhabolotseng dikgwebo le dipeeletso. Mananeo a mangwe a akaretsa tšhema-tšhema, maranyane a smart sports le lenaneo la ipelegeng le le tlhabolotsweng. Mananeo ao a fetlhile ditiro le tlhabollo ya itsholelo. To mention but a few. In addition, we have seen the revision of NDP, UDP to align to the electoral cycle. These initiatives and programs brought about projects which created job opportunities and economic empowerment to our communities. Ratoropo o ne a tlhalosa fa puso e diragaditse mananeo otlhe a ngwaga wa madi wa 2023-2024 mme mo nakong eno ditiro tsa ditlhabololo tsa 2024-2025 di tsweletse sentle. Implementation of 2023-24 CCP projects have been completed. In preparations for the commencement of 2024-25. Mananeo a ditiro tsa CCP tsa ngwaga wa madi wa 2023-2024 a weditswe mme mo nakong eno ditiro tsa ditlhabololo tsa 2024-2025 di tsweletse sentle. Mme ke tla rata go lebolela gore re mo dipuisanong mme re solofetse gore ditiro tse di tle bokhutlong kgwedi eno e fela. Will be fully discussed under the Urban Development Committee report on the second day of the council. Ka lefatshe leno la ditlhophong tsa setšhaba tsa monongwaga ka kgwedi ya Phalane go supa fa toropo ya Gaborone e kwadisitse batlhophi ba le 81,744 mo dikgaolong tsa yone tse 5. Go rata Moranyane, BTV News, Gaborone. Kwa phuthegong ya balembarui ba kgaolo ya Afrika e neng e tshwere mono balembarui ba lefatshe leno le kgaolo ya Afrika karetso ba rotloeditswe go dirisa mananeo a tlhabologileng go godisa le go tlhabolola mogama wa temothuo go itirela dijo le go dirisa mo mebarakeng ya mafatshe a sele. Se se builwe ke motlhaledithuto wa sekolo sa ditiro tsa Botswana University of Agriculture and Natural Resources re go itseone Malambane. Jessica Philane. Temothuo ke nngwe ya mehama e nang le boleng jo botona mo kgolo le tlhabololo ya itsholelo ya lefatshe leno. Ka jalo, lefatshe leno le tsweletse ka go gatela pele ka maiteko a go tlhabolola mogama wa temothuo. Nngwe ya kgatelopele eo ke go baya monwana tumelano le lefatshe la Bahamas go simolodisa go dira menontsane ya dijalo ka metsi a ditlhapi e le tsela nngwe ya go tlhabolola mogama o. Le fa go ntse jalo, dikgwetlho di tshwana le phetogo ya loapi ke dingwe tsa diemo tse di santseng di babalela mogama o wa temothuo. Bokopano jo ya boele sebaka sa gore balembarui ba kgaolo ya Afrika ba arogane dikitso tsa go itepatepanya le dikgwetlho tse. Bontsi ba difamara re bona dikropo tse dišwa ra di kgathegela mme ha re ka lebelela ko morago
re na le di-cropwera mo Botswana tse e leng gore di ka re thusa seemo se sa climate change, tse e leng gore di bata lone letsatsi le le bogalele, di bata metsi a mannye, mme bontsi ba tsone dijwalo tseo re a di itebatsa. Nka go neela sekai sa lebelebele, nka go neela sekai sa dinawa. Ke dilo tse e leng gore di bata letsatsi, di bata metsi a mannyane. With aquaponics, you can also grow vegetables, all the different types, more than 122 types of vegetables. Mohuta o wa temo o go lemelwang dijalo mo metsing a ditlhapi o siame thata ka o ka kgona go lema dijalo ka bontsi mme wa kgona go dira dipoelo tse dintsi. Mohuta o wa temo o ka direlwa mo lefatshe lengwe le lengwe go sa kgathalesege gore seemo sa loapi sa lefatshe leo se ntse jang. Where there's a desert or anywhere through Zimbabwe, Malawi, all over, we've got systems and the systems are working. Bangwe ba balemi barui ba supile fa ba ithutile go le gontsi mo bokopanong jo mme ebile ba tla fetola ka fa bantse ba dira dilo ka teng. Bomosola ja gore re be re le ha go re thusitse thata le rona re rekisitse Botswana gore ba itse gore mo Botswana nteng ga dikgomo hela ka re yo mongwe na a bua hala a bua gone gore ene o ntse a itse gore Botswana ke le hasela dikgomo mme anong o itemogetse gore beyond dikgomo go na le tse dingwe gape. Le fa go ntse jalo balemi barui ba ba gakolotswe go tswelela ka go tsenela diphuthego tsa metlhale e ka jaana banya dikitso tse di faphegileng tse di ka ba thusang go itlhabolola le go oketsa seabe sa bone mo kgolong ya temothuo. Jessica Pilani, BTV News, Modipani. Boetsotlhe o lebeletse dikgang tsa Botswana Television mme re le batla go botsweletse o ntse o ikantse rona go rotloetsa tiriso ya puo ya diatla ka go ka thusa lefatshe leno go aga tšhaba e akaretsang botlhe morago ga gore lefatshe leno le saene tumelano ya lekgotla la ditšhaba ya ditshwanelo tsa batho ba tshelang ka bogole ka ngwaga wa 2021 go setse go dirilwe maiteko go ba neela ditlamelo go tokafatsa matshelo a bone se se builwe ke tona le madirelo Rre Mmusi Gafela kwa segopotsong sa mafatshe sa botlhokwa sa batlhoka kutlo kwa Motšhudi Bodulo Morosi. Letsatsi la segopotso sa batlhoka kutlo lefatshe ka bophara monongwaga le ne le ipelela ka setlhogo se se reng go baya monwana ditshwanelo tsa puo ya diatla. Tona wa lephata la papadi le madirelo Rre Mmusi Gafela a re batlhoka kutlo ba na le ditshwanelo di akaretsa tiriso ya puo ya diatla e ka yone ba kgonang go supa bokgoni jwa bone. Ra itlama botlhe gore re goge mmogo re na le batlhoka kutlo. Thulaganyo ya gore re hitlhelele dikeletso tsa gore be re le tšhaba e ntseng yang ka 2036 le bona e be le gore ba karolo ya yona tšhaba eo ya 2036. Tiriso ya puo e bagaetswe ke ngwao ga se hela tsela ya go buisana. Boitumelo bo bogolo bo mo lehatsheng le la rona jaaka ga ile ka 2021 Botswana jaaka mahatshe a mangwe a ipona a ratifya United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, UNCRPD. Tse tsotlhe tse ke di buang ha ke tse ding di supa gore lehatshe la Botswana le lone le itlamile gore le tla direla bana le bogole. Batlhoka kutlo go tlhalosiwa fa bana le ngwao e ka yone e ba lomaganyang le batho. Ga lona le utlwa ka ditsebe rona kutlo ya rona e mo matlhong. Lefatshe lengwe le lengwe go tlhalosiwa fa le na le puo ya yone ya tiriso ya diatla. Go na le mo go teng home sign ga se puo ke gore o bo rata gore o bo kgona gore le tlhaloganyane mme ba e dirisang ya bone ke puo ya diatla e leng go e atlegile ya Botswana e bidiwa Botswana Sign Language. Yaanong ga bantsi yana ba rona re ikgantsha ka puo ya rona, proud to be deaf ke yone sengwe sa ntlha sa deaf culture. Thulaganyo ya sign language ba gaetsho ga se a bone hela le rona re le morafe re ntseane re tshwana go re ithute gore re kgone re bue le bone ka tsela e tshwanetseng. Morafe o rotloeditswe go ithuta puo ya diatla gore ba kgone go tsaya dikgang le batlhoka kutlo ga mmogo le go hegosa ditirelo. Bodulo Mogorosi, BTV News, Motšhudi. Dialogane tsa lenaneo la ipelegeng la ithutelo ditiro ya diatla ba kgothaditswe go ikopanya go dira dikhamphane gore ba tle ba kgone ditiro
ba tle ba tlhame ditiro ka go kgona go itshetsa le malapa a bone. Baithuti ba le 30 le bone ba ne ba aloga mo ditong tse di farologaneng kwa ETSA 6 mme ba kgoletswe mowa wa boitshoko le bopelotelele go fitlhelela ba wetsa ditiro tsa bone. Tiny Tshukudu. Lenaneo la ipelegeng la go dira ka diatla le le tsamananang le letsholo la go fetola megopolo le ikaeletse go tlhatlhelela dialogane ka dikitso le boitseanape jo bo maleba jo ba ka bo dirisang go itshetsa le gore ba kgone go akola ditiro tse di duelang botoka. Lephata la dikgaolo le ikopantse le ba sekolo sa ithutelo ditiro tsa diatla sa CITF bobedi jo bo itlamile go bolotsa ithuthuntso e mašetla go neela dialogane dikitso tse ba ka di dirisang go dira ditiro tse di farologaneng. Re kopana hano go tla go alosa bangwe ba dialogane tse e leng gore ba ne ba le mogolo le lenaneo le gone mo kgaolong ya rona ya go kgapa mongwe bangwe ba ne ba le gone mo ETSA 6 bangwe ba le mo dikgaolong tse di harologaneng tsa kgaolo ya rona ya go kgapa mongwe jaanong gongwe ke tseye sebaka se betho ke ba kgole gore ba ba ntse le mowa wa boitshoko wa bopelotelele wa go tsenela lenaneo le bangwe ne e ka re ga ba le tsenelela ka gore go rutwa ka teng ka re go bonya ka gore go a bo go rutwa la go se mo tlaseng mo o rutwa gape o tla o dira ba haitso ne ra simola re le council re supa gore ra go thusa ba ba tshwana le di-artisan hei batho ba re direla mathata ga o mo neela ntu ya ge wa gompieno ka moso e simola o smaila ntu ya teng jaanong le lona ka lona ebile le neetswe ditankana tse ke dumela gore ntu tsela go di aga ba gaetso di ya go nna manto a etareng batsadi ba rona ba nna mo go one ba itumele bogolo jaaka goromente a tsweletse ka go direla bathoki ba rona batsadi ba rona manto. Dialogane tsa ISDC ba kgothatse go bereka ba le seopo sengwe go ntsha maduo a nametsang. Se se botlhokwa ke dikopo bongwana ka e ha re tswa gone re tsene go diyunibesithi tse di maleba ba re gakolole ba re thusa dikompone re ka di dira ya gore re go tsweledisa selo se tabe re se ithutile gompieno. Bangwe ba dialogane ba lebogetse khansele le ba CITF go ba neela bokgoni jo. Mme jalo ke dumela gore ka di-skills tse re di amogetseng bo go age rona bangwe ba rona le ba sa itse le gone go duba daka le stena gore go tewa eng but hela council e re thabolotse re kgona go itirela gompieno le gone go aga. Thulaganyo e ya kgolagangwe le gape ka jaana e le jwa e tla thusa puso go dira ditiro tsa yone ka ditlhwatlhwa tse di kwa tlase e dirisa dialogane go na le go dirisa dikhamphane tse di tona. Tiny Tshukudu, BTV News, ETSA 6. Mo go tsa mafatshe a sele kwa lefatsheng la Brazil kgabo ya molelo e tsereng dibeke e sentse diekere tsa ditshimo tse di fetang dimilione di le 11 go ya bo ya ama le botsogo jwa batho ba itsana ba tlhalosa molelo o tla tswelela ka go ama lefatshe leo ka jaana ba mekamekane le luba le le tseneletseng morago ga dingwaga tse 17. Melelo e tsweletseng kwa lefatsheng la Brazil e simolotse go kekela ka kgwedi ya Phatwe le Lwetse e gakadiwa ke mogote o tseneletseng le dipula tse di buutsana. Baitsanape ba tlhalosa fa go solofetse gore seemo se se befele pele ka ntata ya phetogo ya loapi. The gradual increase in temperature, the reduction. Mogote o feteletseng dipula tse di buutsana ga mmogo le seemo sa loapi se sa iketlang di amangwa le phetogo ya loapi mme mafatshe a tshwana le Brazil ke mangwe a amilweng thata ke seemo se. Are much more affected. Go tlhaloswa fa botsogo jwa batho le bone bo amilwe ke melelo e. This also greatly impacts people. Se se ama matshelo a batho le dikolo. Dikgang tsa khupelo ya batho mo dipateleng di ile magoletsa mme se se baka gore dinako dingwe bana ba seka ba kgona go ya dikolong. Lefatshe la Brazil ke lefatshe le le eteletseng pele mo go rekiseng dinawa tsa soy, tsina, kofi, sukiri, motsoko le nama kwa mafatsheng a mangwe ka ebile itsholelo ya lona e ikagile ka temothuo. Go bega fa mphama wa temothuo o tla amiwa bobe ke melelo eo ya go tlhalosang fa e tla jwelela pele. Laona le Gwale, BTV News.
Wetso a re digele ga lebelela tsa metshameko le Ntebogang Sebetlela o e leng gore o eme sentle go nela tsone kgaitsedi yaka. Tla go leboge wena kaelo sa bone motsonetshong ka mogela ka dikgang tsa metshameko ke bidiwa Tebogang Sebetlela le khotla la Botswana Table Tennis ka tshwaragano le company ya Okavango Diamond Company ba roletse lenaneo la re ba bona ha Mabela Pudi Center for Table Tennis le kwa sekolong se segolwane sa Patikwane di dirisiwa tsa temothuo go thusa gore le itirele metswedi ya madi ditsompelo tse ke motlhala o tlogetsweng ke kgaisano ya Africa Youth Championships e neng e tshegeditswe ke lekgotla la BTTA monongwaga a rutlwe koketso Ramontsho fa bua kwa moletong wa go rola didirisiwa tseo mookamedi wa kampane ya Okavango Diamond Company Remme Tamasire a re ba mototo go nna le seabe mo go thabolleng batshameki ga mmogo le seemo sa motse kwa mo go maswe re le kompani ya Okavango ra itumela gore a bo ra mangwa le yone ka gore ditsamaiso tsa rona le maikelo a rona re le ba koporasi ke gore re tswa mo lehatsheng le re dirile tiro ya rona re tloga le gona le bosupi ba gore rena ra kgona go thusa lehatshe la rona le tsone ke re sport ba gaetso re itse gore ke so se botlhokwa re le ke gona re se rotloetsa le di company tse dingwe tse di tshwarang le tsa rona ka gore ga ke company e lengwe hala a sikara morwalo otle lenaneo la re ba bona ha le le rotloedang ke company ya Okavango Diamond Company la mo go se dithuso di akaretsa tsosoloso ya tshingwana ya sekolo le go le ngwaga dithare tsa mengwe di feta 40 go tsamaelana le mono wa go ipelela tsa le mafatshefatse la motshameko wa table tennis mo gape go thusana le tshomarelo tikologo. The installation of the Jojo tank and the drip irrigation system has provided a sustainable solution. Go gokelwa ga dipompo tsa nosetso go tla tlhogofatsa tiro ya baithuti ka jalo tshingwana e tla ba tswela mosola le moningwageng tse di tla of everyone involved, especially the dedicated students who have kept this initiative alive. Ahelaha babo ba re mebile re ta ka sustainable project e re sponsoriwang ke Okavango Diamond Company ke yone le gore itile go rolwa mo letsatsi le ke le kope jalo goreng re le enjoyne mo go welcoming bone bogogi ja BTTA mo go welcoming le sone sponsora sa rona e leng Botswana e leng Okavango Diamond Company go kelela ga dipompo tsa nosetso go talantsha le thoko la metsi le go namola baithuti morolo wa go nosetsa ka jalo ba nnile nako ya go iteboganya le dithuto tsa bone ga mmogo le metshameko go godimo ga moo dithare tse di tla thusa go dira ditsompelo tsa motshameko o kgotsa di-rackets koketso Ramontsho BTV Sport Mabela Pudi Tona wa lephata la Banana Bong metshameko le ngwao re tumiso ra kgare o kopile moeteledipele o mošwa wa lekgotla la Botswana Football Association wa bile ba bitseng go busetsa seriti sa kgwele ya dinao ya mono gae tona go buile seo jaaka na amogela semmuso moeteledipele yo maabane morago ga gore a se kotame ka mafelo a beke kwa phuthegong ya BFA e neng e le kwa Phalape Thapelo Banda ba bitseng yo tsereng boeteledipele jo morago ga gore matleng ditšhite e kgogele morago jaaka go ne go baakanyediwa poeletso ya go tlhophiwa ga moeteledipele o kopile go etelela pele lekgotla la BFA ka botswapelo ha ile gore go na le dingwe tse di tsamayang sentle Mr. President, the very first thing that you must do ke go tlhola gore a mmedi o dintse di tsamaya sentle ko BFA a madi a ntse a dirisiwa sentle the CEO will assist you mo kganyeng yone e be le gore re ka bona gore go a ko pele we want you to start on a clean slate. We don't want gore ka moso ebe gote re ba bitseng le komite ya gagwe ba dirile jana le jana re go maraka dipuo tse le gore ga di a go lebagana mme aka nne ke bua ona le borre ba ba hitileng le bomme ba ile gore ba tla go thusa ke di halana tsa rona ba ile gore ba tshotse dikgang di le dintsi thata se re kopantse ke kgwele ya dinao ya Batswana kgwele ya dinao ya bana ba rona ke ne ke re ka ba go kwa ntseng jalo ke a leboga and once again congratulations Mr. President and all the best mothusa moeteledipele yo wa pele wa BFA o ikanne go dira tiro le go tsamaisa lekgotla ka manontlhotlho part of the manifesto which has been received by my National Executive Committee key to it was to bring back football. Dingwe tsa maitlamo a rona ke go buisetsa serodumo sa kgwele ya dinao mono gae ke tsaya gore molaetsa wa teng o gorogile ebile ke se se tla diragalang elected myself and my executive to lead football for 4 years.
they believe in exactly what we said, and I think the tone has been set, Minister. We are going to take football to greater heights. We must appreciate that you affiliated to BNAC, COSAFA, CAF, jaaka re berekisana le makgotla a COSAFA, CAF le FIFA re tshwanetse gore seriti sa rona se utlwale ko go bone. It is very important that our footprint at COSAFA and CAF and ultimately FIFA must be recognized. Babitseng o solofetse go etelela lekgotla la BFA mo dingwageng tse nne tse di latelang a thusana le khuduthamaga e ntšha e le yone e tlhophilweng ka mafelo ano a beke. Thapelo Banda, BTV Sport, Gaborone. Re Salefo moeteledipele mošwa wa lekgotla la Botswana Football Association wa bile babitseng o supile gape gore ba tla tlosolosa tshimologo ya paka ya 2024-2025 e neng e solofetse go simola mafelo ano a beke. Paka ya 2024-25 e tla simolola kgwedi eno e le 22. I said that we are going to give our Premier League the autonomy they deserve, and that is going to happen. And from here, we are going to be going to the CEO of FNB just to enlighten. Re tlosolosa tshimologo ya ligi ya paka ya 2024-2025 ka gore re tshwanetse go dira dilo ka fa tshiamong. Ke tla kopana le barotloetsi bagolo ba ligi e leng FNB go ba tsibusa ka se. We will be announcing to you the media. This is my talk between the minister because I'm going to see the important stakeholder. Don't mention it first, but the transparency that we pledged and said we are going to do, this is the beginning. Faretla kwa bokhutlong motshameko wa monogae e ke wa Yori yo le moithuti kwa University of San Antonio kwa America o tsweletse ka go dira bontle jaaka na phadisana kwa kgaisanong ya Frederick Memorial Islander Women's Open Tennis Tournament ka mafelo a beke. Yori o nile mofenyi mo karolong ya di-singles A a sena go padimola Luna Jakonovic wa Texas A&M Kisdale ka 6-2, 6-4. Leticia Taroko wa Corpus Christi ka 6-4, 6-2 ga mmogo le mosamiki ka ene Arina Babenko ka 6-4, 6-3. Mo karolong ya di-doubles ke wa Yori o bone phenyo e nngwe gape a sena go fenya karolo ya di-doubles le Babenko ba gapa bomampudi kgatlhanong le Senia Ramanuskaya le Yana Maktana ba sekolo sa Corpus Christi ka 7-5. Ekua started the season very, very well at the University of San Antonio. She just won her first fall singles tournament and the doubles tournament. Ekua has been doing really good this year. She has got herself some ITF professional rankings, and our plan is that we support her fully to make sure that she qualifies for the Los Angeles 28 Olympics, and she also can continue doing well in our national team, as we saw that she played